Lamdon ka chito song atum aphan Guwahati airport along kangthum karni dunahut lo charlia song atum ningkang samsi ka chipaklang dun. Nahor dang suarat athiria longle Tiken Brahma chojor pidet pusi rara koi keman. Kardong pini Karbiang long life prime time birta long pen nilisa mijorbon kilimpi nonar juik tha birtang ton pen. Sorkar pen hele kaman ke ot song troka tumang bong monsa malamdon ka chitogalong king sang aso tumaphan inghoi kep kapanong pipana jok ningkang samsi chipaklang ponsi laso lamdon ch ene tikke ka chesong padupon bomji pusi song inkoi rapli so se tum kapang dakpon. Kedam tang chiti ni phai player ni Delhi rong sopialong KLNLF PDCK UPLA lapen KPLT paro thomatum Sorkar pen monsa malamdon ka chitok ponalong jasemet inglong asu kalietum aphan Karbiang long autonomous council along anghoi kep kepek pondera phuthak Karbiang long penang anchirok togaratum social media long ningkang samsi chipaklang ponlong Labusona porahut song inkoi rapli so se tumta diphorong sopi towar pialong tire me kaisi ningkang samsi ka chesong chipaklang pon To the long left, long left, long left. Offensive, go back, go back, go back. Dos, seberang roll. Dos, seberang roll. Team Karbiang long down, 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 down. Labusona porahut song inkoi rapli asong chapotum kaninja tengke non labang sumon samalamdon ka chetoke nelitu mantuneta chekoirin thokte. Athe 6 schedule long rialong ke aprang penta aron ke dotang le. Paragraph hinialong paragraph su choksialong ke dotang ko kapi. Inghoi cap reservation ko dangke kengsang asu tumaphan towar ke thopido lapen inglong asu tumaphan aja kong kapa bob mate ke berlo lasi bangso inghoi cap reservation dengdet pulote Karbiang long autonomous council team Karbiang long lapen lamdon ka jeto song trok helikaman ki ota song atumsi momo phurki molong ta adai che enangji anparta laso puthak radde thurpak pen arona tang pen sodak ka che song paduponji pusi ninjepon Ladakh ke ilitumnong reservation aron ke kidotang aprang mana paragraph 2 sa paragraph se implement nang ji pula silum pubom nole talang litum ke article 160 lam se purbom be article 160 lam purbom de alang litum political pressure pola pik thira gelidum representative bang PMLA chotoi loke MP to loke CM to loke pola people alang pressure pik thira ke non ke jasemet pet ke labang ke ilitum labang so 10 reservation ban ke lake king sang so ban atowar ke thoman inglong so jakang kapapop ate we have got all the ilitumnong ke provision ke dotang teng ben kone nang che song pen ala ke nitum jakong karbie ke phana kong nang pa bob la se labang so lamdon labang so ke claim kedam ke la ke niltum chekroi thekte la ka lapen team Karbiang long atum lapen ladak kat kachetok asong throk tum la ke momo tala ke phurti mulang ala tuma dai chenang ji long monsa malamdon kachetok hala so monsa malamdon kachetok long 10 reservation polama bang apot nitum ningdug lo lapen ke la so puthak apot pinrem bon lo lapen ke la so puthak la ke reservation kibi lake inglong so tumhana ja kong ke thak la pen ke kapavir ja bidian vet la sila so puthake pithe 60 leriang bong pusle mela sona reservation ke theglong lepin la lake first time lo la sila so puthak nitum opos lo la pen la so puthak arona teng pen nitum democratic arona teng pen la so puthak an su se tangra ke song poni asni nitum chisik pon lo nitum 60 la rat 60 la khaya tom phan isi arni ki ga son si mande lo athi hala dak bang reservation alam bang je reservation ka bang kala lo 10 seats bang ke reservation type son si bang je lo athi reservation punang kok lo athi hadak open for all communities pu lapen itu ma kenang do bute nitum court an samin nitum dami lo so alam do na puthak bang ke lapen la so court along jasemet itum team Karbiang long tum la bang so la son la sailang no ke claim Karbiarat phan ke ber thip ji la so sailang no ke claim bang ke nitum kitya ta kroi thek the alang tum council chari lo sita hai sita me council ke chari tum jale karbi gali inglong so dat kali nitum ta karbi nitum ta inglong so nitum right nitum la chini nitum ke puyo dikar do posi laki nitum kham khilo apa nitum la so bange nindu chapaklang lo plano News report long Sudarinti Karbiang long live Kedam tang chiti ni phai player ni New Delhi North Block along Karbiang long okchum pran song trok state sarkar lapen central sarkar bong monsa malamdon ka chetok song atum Guwahati airport along anang lesi ke ongdung aratum kangthum karne sai ding ponlo nitum bang so monsa malamdon ka chetok ke ninging samse BTA dio yat bhorua hoise gutike he bhorua mate paragraph 20 clearly likha hoise ki itu tribal area tothapi tekhe loke
সেই বস্তু আনদেখা কৰি কিনে তেখেতলোকে এই দফা 2.3 ক্ৰছত তেখেতলোকে অলৰেডি যোনটো লিখা হৈছে সেইবাবে আমি কমপ্লিটলি আমি সুখী নহয় আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড কেনেকুৱা আজি কেনেকুৱা লাগিছে We are not satisfied with this accord because we, the people of Karbi Anglong, have been demanding the autonomous state. According to the Nitumke Article 244A bangsi kenang vekji. আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড কি আমাৰ ডিমাণ্ড এইটো হে এক নম্বৰ হৈছে কি যোনটো 2.3 এইটো স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এক নম্বৰ বিষয় হৈছে আমাৰ আৰ্টিকল 244A টো আমাৰ লাগিব Nang ni tumbang solam karjulong pen kopi lokama thaji Karbi Anglong life kelang aratu. Ahok kedam tang chitini phai clear ni New Delhi North Block along Karbi Anglong hele ke ot song trok state sarkar pen central sarkar long monsa malam don che tok ponlo. Bang so phi pini hem kache banga hut Guwahati Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport along nang lesi song trok atuma phan kangthum karni asai dengpo. Bangso hut Karbi Lochari asong atum pen bangso monsa malam don kache tolong KAC long inhoi keba bangke madua khai tumta kithur dun long abar sai kipi pondet lapen article 244A ka vedera puthak ningkang samse chepaklang konrenti Bangso hut lamdon kache to puthak nitum ningin samse article 244A nang pachun pipon pe tiga bangke nitum ningin samse pusi alang nitum pen ninje pon এক নম্বৰ হৈছে কি যোনটো 2.3 এইটো স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এক নম্বৰ বিষয় হৈছে আমাৰ আৰ্টিকল 244A টো আমাৰ লাগিবই কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনাৰ দিল্লীতো তেখেতলোকৰ চৰকাৰ আছে দিছপুৰতো আছে আৰু ডিফুতো আছে তেখেতলোকে যিমানবাৰ আহি কিনে ইয়াত ভাষণ দিয়া যায় তেনেহ'লে তেখেতলোকে কয় কি পেৰাগ্ৰাফ আৰ্টিকল 244A ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম কিন্তু তেখেতলোকৰ ইলেকশ্যনৰ বাইকো ইলেকশ্যনত থাকি যায় সেইকাৰণে আমাৰ পাহাৰীয়া যিমান আছে আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল আছে আৰু আমাৰ যিমান খিলঞ্জীয়া ভাইসকল আছে সেইকাৰণে এই দফাটো লৈ কিনে আমি সুখী নহয় কিন্তু এওঁলোকে ইমান বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হ'ল কিয় ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাক ঘোষিত কৰা হৈছে এইটো আমি কৰা নাই এইটো ভাৰতৰ সংবিধানে কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান পালন কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিকসকলে আমাৰ এইটো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে তথাপিও তেখেতলোকে এই সংবিধানৰ এগেইনষ্টত যাই কিনে তেখেতলোকে পেৰাগ্ৰাফ 20 এগেইনষ্টত যেনে 6 শিডিউল পেৰাগ্ৰাফ 20 এগেইনষ্টত যাই কৰি হেনতে 2.3 ক্লজত তেখেতলোকে যোনটো লিখিছে সেইটো কমপ্লিটলি এগেইনষ্ট দ্য 6 শিডিউল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া 6 শিডিউল আমি লিখা নাই এইটো আমাৰ কাৰণে সংবিধানে লিখি কিনে আমাৰ 1950 আগৰ পৰা আমাৰ লিখি কিনে দিয়া হৈছে গতিকে সেই পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অধিক এক নম্বৰ দায়িত্ব আছে তথাপিও তেখেতলোকে এই দায়িত্ব পালন নকৰা কৰি তেখেতলোকে যোনটো দফা হেনতে এতিয়া 2.3 লিখিছে সেইটো এগেইনষ্ট দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট Nitum la bangso monsa malam don kache to puthak ningin samse article 244A pachun chetika bangke nitum ningin samse lapenan parta Karbi Anglong bangke 6 schedule longri phan pharoi siang hoi longnangji bonta sarkar atum constitution aron karkanlo lasi laso lam don kache to bangke nilitum ning imasi ing samse pusi Karbi Lochari asonga hinpen Guwahati airport along pini ningkang samse chepaklangdo Article 244A of the Constitution of India since 1970, but this Article 244A was not included in this accord. So we are not satisfied with this accord. Unless this Article 244 is included, we will not be happy. মানে সাইটো হাকিটা স্টেট লাগিবই Yeah, we want autonomous state. Yes, obviously we need. Yeah. Without it, they have actually they have violated the 6th schedule to the Constitution of India. ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে 6th schedule মতে আৰ্টিকল পেৰাগ্ৰাফ 20 মতে যোনটো এতিয়া ক্লজ 2.3 দিয়া মতে এইটো কমপ্লিটলি এইটো ইলিগেল হয় কাৰণ 6th schedule মতে অলৰেডি এইটো ফুললি কোৱা হৈছে কি ইট ইজ ট্ৰাইবেল এৰিয়া which means it should be 10% reservation for the tribal indigenous people but they have violated according to the Constitution of India. Guwahati penrong bong terang Karbi Anglong live Nagalana hoike dai nahor langso rat thiria pharman kapanong chiri trokalong le chelong vek nang jipusi dhan singing leng pen dili terang rong ratum ke hang patu pon Nagalana hoike dai nahor langso long ke do dhan singing leng pen dili terang rong atum kapanong chiri trok thiria long leang bong pen chiri plia bangke dak number cheselamsi tiken brahma pu bangku ke joring hupide rajok rong niara ratum ningkang samsi chepaklang pon Dhan singing leng arong asar kapachinia tengke nahor langso hawar lake kedam tangninkan krisir kebra inkoi rahinia ningkan pensi rong che sengpon Nili pokai hut mate ningkan krisir kebra trokeba ningkan hut tiken brahma potum rong nang dudun lang tupen kacharia rong chi irsi rong che sengpon Setame tiken brahma bang chumatha joy pen dak number hi hu che salam detsi thiria long le chujor detlo Mala tiken bromo potum mani pokai hut long le teklo là tiken bermu apu tumbang iklo nili pulong ho là sing ke dak rong dulang seng iklang tungtang dulang kusi tipui to nili ko kai hut
là si do noi teori cholang ri do de lo dam po ko de nang junai tu ku sinang ki pui lo alu ra doi gyo la ka to ko lo ma là si là son si ki pui ta non ke ni li phuda kai ta ve lo ni li po kai don sing leng ta ve lo non ni li ga so pu le lo stame la si rong ke sta rong ke ar chai lang lo stame la tiken bromo pu bang ke ayat ta nang khobor ke nang bertai ke si cholang bom chuyor bom joy pen klemic bom diri along lianta jori club lo la si ni tumbang ke non ke mangi bangala chiri trok bu diri along le la ke chilong ve nang po la si rong ni pen thiria phan kapanong chiri trok along leke chilong vek nang ji la pen a hoya pai song setame nang salam pinang ji pusi local MAC la pen CM tuniram rong hanga phan kachuni ri patupo halapu karsama te KARSA nahor lang soro PMI phu komolati sopi pen kaninje tengke tiken brahma pen la solong le kachujor dak number an ingthan et nangji la pen thiria long le allotment ke hangalong nang chirap chetu du nangji pusi kachuni ri patupon Dirong stami kachujor tang lo dak Robin Bromo rong agang bura lasi choyor cholang bo asabutan itum ladak non tado alang tuk agreement kachitok an stami ladak adak do alang ki jor la so dak an ke pa cancel pen nili tu ma phan la so a report ki tok along chin trok abang ke nili tu han la so ai lot ki hang lo nang pa nang pivek nang ji la pen la so agang bura kachojor adak ko an malaki pa cancel pivek nang ji nili tu han la churi trok a elot ki tok lo bangki nang patok pivek nang ji Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Sai chutiki det pen asoga sang chirimlong le porahut penang an kadure raratum ke chomo ve pen kisung ke chaknang boma porahut jirpo chirap society tum tarabasa long ason ke chohor mukirap pajirdang Sai chutiki det pen asokerot longja phan kachong honga porahut la pen sai chutiki dun long le ahidi phelang ka vera ratum nona porahut ane oma joine pen penang ana kisung chitong nangdu Lapusona porahut jirpo chirap society atum pen kiduk nai sai chutiki arara tuma phan la pen sai chutiki move longle phelang ka ve arara tuma phan matha par sit ponsi kedam tang chitini phai clear ni tarabasa long asona hormung ki rapa jirpo chirap society amai phu kangbura rong pi pen kongchun bang rubin kiling atum japon linsi alangli tume thang jongjung a khipen si sang changthu dali sini sabon la pen asona kenang soda hormung ki rapa jirpon lo Nona sonjoy ke joy wan du thu pute tarabasang kang chot pukalisi kaprek angkang ta kirap dam je phan bo ipon ji pusi jirpo chirap society hin pen pachini pon labang kenili tum nadak jungjung mekhang isi mane jirpo kachirap laso society ason alo lapen nilitum non laso keron bangke non barikha khiti bati ta tanglap lo non kecolong le mane akrim chit nasona por ahut mane kabe nai atum phan nili tumahin mithang pocket pen chebar si mane kaduk avele pachatang the pustame la kabe nai aphan mane isi akirap la PPG pula so chingwai ni tum la jirpo doan so chingwai chedon sar pensi abang so pini sang asawet la pendali jang thu sabun hai hui la hai an ke nilitum keron pon pacetang ponji pu si ke mang do aso pensin nitum non pini pen keron pon pangcheng pon iglo ang keron tarabasa area nilitum kado we je pu chirap society hin pen ke deng pon bangalalo je kavidet abang phu ba kavidet ahe matuma phan nilitum mithang jungjung chirungsi labang so sai bang nilitum deng pon lo lasi nilitum ke lalo je an ke pachitangi phan ke bor ipo nilitum jong sangko abar sai nilitum chelong thubom putang te an su se nilitum pachitangi phan se nilitum mahin pen bor ipon lo Phuloni pen dirchuna rongpi la pen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbiang Long Live Jaipong Sports Association pen patirpi ponsi non ke wang ji chitini phai crip hopen inquiry nian Jaipong Inter Club League Football kapathu ponche phan Jaipong pathua klamalong kapang thirasai kedeng pon Kevang GG phai crip hopen inquiry nian aning kanwang sondak thak pining kan le thotame Jaipong Sport Association hin pen patirpi ponsi ingdeng pli Jaipong Inter Club League Football kapathu gachepate kapadu ponche phan chisi kontanglo
Bangsu kapathu hu thangnat ke bank ke phan mate kapathu tum thangnat katura ke phupon pe de japhan kedam tang chitini 5 player ni Jaipong Sports Association amai phu longsing han se Japon linsi Jaipong pathu klamalong ke do an ke ter ke er hormu he hui pangthir pondo tum pini la bangsu kapathu klamlong bangsa sai ke deng pon bangke Jaipong Sports Association ni tum seng dat pen peneng ke kan pli ke chok lo asila bangso ni kan pli ke chok long pen ni tum bakun non puthot non la bangso tiklu tarik grip hopen tarik koyong bong sini tum lik pangceng pon po asila bangsu lik pangceng pon ye pasi ni tum kado ka we members la pen ke patho sumar tum ari so jang tum pen asila bangso phil ke pangjang asai ke deng pon Bangsu ko pangthir asai ke deng ahut JSAMI phu longsing han se pen kapachnia tengke Jaipong ha waralong ke do an club ning hang atum bangsu football kapathu che patelong amen ke che thabdun japan kachuni ri padu ponsi kapathu bomesek thai ke ap mate bathili ke ap kache patte sitame adak pen ki bi pon pedu ponji puta pachini pon আজি Jaipong খেল পথাৰত আৰু ক্ৰীড়া সন্থাবিলাকৰ 15-20ৰ মাজত খেলখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই গতিকে আজি আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাই সকলে আজি ফিল্ড মেৰামতি কৰিছে আৰু ইয়াত কিবা কিবি যেতি আছে সেইবিলাক সাবচিকুন কৰি পেলাই এই ফিল্ডখন যাতে খেলুৱৈ সকলৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব কাৰণে আজি খেল প্ৰেমিক সকলে কাম কাজৰ কাৰণে আজি এই দিন ধাৰ্য কৰিছে Langhin pensar pangring tikathar Karbi Anglong Live Tangte pini prime time abirta ke la ponsi kang toniklo